Perezida William Ruto wa Kenya aherutse mu ruzinduko rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakiranwe icyubahiro gisanzwe gihabwa abandi ba perezida b'ibihugu bikomeye kandi bisanganywe umubano n'imikoranire nta makemwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. William Ruto yabaye perezida wa mbere uyobora igihugu cyo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara wakiriwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ruzinduko rw'akazi mu myaka 15 ishize yose. Ibi ubwabyo byateje benshi urujijo kubera ko inshuro zirenze imwe tubona abaperezida b'ibihugu bya Afrika bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabonana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ukurikije igisobanuro cyo gusura umukuru w'igihugu cy'amahanga bikozwe n'undi mukuru w'igihugu, bavuga ko umukuru w'igihugu yasuye ikindi gihugu iyo uwo mukuru w'igihugu yasuye mugenzi we uyobora ikindi gihugu ku butumire bw'uwo wasuwe. Ibi nibyo bita state visit mu Cyongereza. Abaperezida b'ibihugu bashobora guhurira mu bindi bikorwa bishobora kubera mu bindi bihugu cyangwa se bikaba byabera muri kimwe muri ibyo bihugu, ariko umwe muri abo baperezida atahagurukijwe no gusura uwo mugenzi we. Iyo ntabwo ari state visit. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, state visit cyangwa se ubutumire bwo gusurwa n'umukuru w'igihugu cy'amahanga ni ikimenyetso kigaragaza ubushuti n'ubufatanye Amerika ibikeneye kuri uwo mukuru w'igihugu cyangwa se ku gihugu ayobora. Kenshi iyo umukuru w'igihugu cy'amahanga yasuye Amerika ku butumire bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biba uruzinduko rukunze kumara iminsi 4, kandi muri urwo ruzinduko hagakorwamo ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo n'ibirori. Ibyo bikorwa bishobora kuba gusangira kw'abakuru b'ibihugu byombi mu ngoro ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka White House, kwakirwa ku meza na departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga. Kenshi kandi iyo umukuru w'igihugu cy'amahanga yasuye Amerika ku butumire bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo mukuru w'igihugu acumbikirwa mu icumbi bise Blair House. Iyi ni hoteli perezida wa Amerika acumbikiramo abanyacyubahiro bamusuye. Ni hoteli iba Washington DC. Muri make, uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'amahanga wasuye Amerika ntago ruba ari umwanya w'abakuru b'ibihugu byombi wo kuganira kuri politike n'izindi ngamba, ahubwo bari umwanya w'abakuru b'ibihugu byombi wo kwishimira ubushuti bwabo. Biba ari ibirori muri make. Ibi rero ni bike mu bitandukanye uruzinduko rw'akazi rusanzwe rw'umukuru w'igihugu muri Amerika n'uruzinduko rw'akazi ku butumire bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bita state visit. Nk'ubu abakuru b'ibihugu bya Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara batumiye mu ruzinduko rw'akazi nk'urwo batumirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni bake cyane. Uwa mbere watumiwe mu ruzinduko nk'urwo yari perezida wa Liberia, Edwin Barclay. Ni mu 1943 yari yatumiwe na perezida Franklin Roosevelt. Undi waherukaga gutumirwa mu ruzinduko nk'urwo rwa state visit ni John Kufuor wayoboraga Ghana mu 2008. Yari yatumiwe na George W. Bush. Mbere yaho mu 2003 nabwo perezida Moi Kibaki wa Kenya yari yaratumiwe mu ruzinduko nk'urwo ngurwo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru ni rwa ruzinduko umuperezida agira mu gihugu cy'amahanga baramwiteguye, bakamutegurira ibirori, bakamwakira ku kibuga cy'indege, hakaba n'akarasisi ka gisirikare ndetse rimwe na rimwe n'imbyino ku bihugu bya Afrika. Uru ruzinduko rero perezida Ruto aherutsemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwabaye umwanya mwiza w'ubutegetsi bwa Joe Biden wo kugaragaza ko bwitaye ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko Afrika y'abirabura yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu gihe ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa bimaze kwigarurira imitima y'abatari bake kuri uyu mugabane. I Washington, perezida Ruto yashimagijwe nk'inshuti nziza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse igihugu cye kigaragazwa nk'inshuti magara ya Amerika, ikaba n'umufatanyabikorwa ukomeye mu bya gisirikare utari mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Nyamara hari igihe William Ruto atashoboraga guhabwa ikaze muri Amerika ngo anakirwe mu cyubahiro n'urukundo rwinshi nk'uko byakozwe ejo bundi. Mu 2007 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakurikiranye Ruto rumushinja ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe mu mvururu zakurikiye amatora yo mu 2007 muri Kenya. Gusa nyuma ibirego bye byaje gukurwaho. Kuri bamwe, ibi ni bimwe mu bimenyetso bishimangira ko muri politike nta nshuti baho, ahubwo habaho umufatanyabikorwa, ndetse igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyita umuntu cyangwa se ikindi gihugu inshuti iyo kibona hari inyungu za hafi gitegereje kuri icyo gihugu cyangwa kuri uwo muyobozi. Birumvikana ibi bibazo nta kuntu abanyamakuru bo muri Kenya ndetse n'abo mu bindi bihugu bya Afrika bari kubura kubibaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki Amerika yahisemo perezida wa Kenya
nka perezida wa mbere wo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara wo gutumira mu ruzinduko rw'akazi muri Amerika mu myaka hafi 16 ishize. Iki nicyo kibazo cyabazwaga ambasaderi wa Amerika muri Kenya Madame Meg Whitman. Ni izihe nyungu Amerika ikeneye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba by'umwihariko muri Kenya? Mbere yo kuvuga ku byo ambasaderi Whitman yasubije, reka tubanze tumuvugeho gato. Madame Whitman yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo eBay, ikigo cy'abanyamerika gikora ubucuruzi bwo kuri internet. Hari kuva mu 1998 kugera mu 2008. Muri uwo mwaka kandi yayoboye ibikorwa byo kwamamaza umukandida w'umurepublicain wari uhanganye na Barack Obama, Mitt Romney. Nyuma yaho yagerageje kwiyamamariza kuba guverineri wa California ariko ntibyamuhira. Ari nabwo yasubiye mu by'ubucuruzi mpuzamahanga mu by'ikoranabuhanga, aho yatangiye kuyobora ikigo gikora izo mudasobwa zanyu cyitwa Hewlett Packard cyangwa HP kuva mu 2015 kugera mu 2018. Ukurikije aya mateka ye magufi yiganjemo kuyobora ibigo by'abanyamerika bikora ubucuruzi hirya no hino ku isi, Madame Whitman ni umuntu mwiza wo guhagararira inyungu za Amerika mu gihugu gikize kurusha ibindi byose mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, akarere katarihebera cyane Ubushinwa n'Uburusiya. Ni umuntu mwiza wo gukora ku buryo Ubushinwa n'Uburusiya bitagira ijambo rinini cyane muri aka karere. Ubwo rero bamubazaga impamvu William Ruto ariwe mukuru w'igihugu muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara watumiwe mu ruzinduko rw'akazi na perezida wa Amerika uri mu mezi ya nyuma ya manda ye ya mbere, Madame Whitman yaragize atari nkawe uramutse ushaka kwerekeza amaso yawe kuri Afurika ubona undi mu perezida watumira ngo musangire ku meza y'icyubahiro ari inde uyu munsi. Ati Kenya imaze imyaka 60 ari inshuti idahemuka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati nicyo gihugu gifite amateka maremare ya demokarasi muri Afurika y'Uburasirazuba. Ati kandi perezida Ruto nawe yakomeje uwo murongo. Yavuze ko ku butegetsi bwa Ruto Kenya yubatse ububanyi n'amahanga buhamye ndetse ngo n'ubukungu bw'iki gihugu bukomeje gutumbagira. Yavuze ko nubwo muri iki gihugu haherutse kuba imyigaragambyo y'abaturage bamagana uburyo perezida Ruto arimo gushyira mu bikorwa politike z'ubukungu, ariko ngo iki gihugu cyabaye umuvugizi mwiza wa Afurika mu bibazo byinshi. Perezida Ruto niwe mukuru w'igihugu muri Afurika Perezida Biden yahamagaye kuri telefone ngo bavugane ku by'ubufasha igihugu cye cyemeye mu kohereza abapolisi muri Haiti bagiye kujya gufasha iki gihugu guhangana n'imitwe y'abagizi ba nabi bigaruriye umurwa mukuru Port-au-Prince. Gusa ibi nabyo hari umubare munini w'abanyakenya babirwanije ndetse babigeza no mu nkiko. Amerika kandi niyo yakiriye ibiganiro byahuje intumwa za Kenya na Haiti byari bigamije gutegura uko abapolisi ba Kenya bazoherezwa muri Haiti. Amerika yanatisha abanyakenya indege y'igisirikare cyayo ubwo bajyanaga ibikoresho bya gisirikare ahagenewe kubakwa ibirindiro byabo by'agateganyo. Amerika yanemeye kuzaha Kenya miliyoni 200 z'amadolari yo kuzakoresha muri ubu butumwa muri Haiti. Ibihugu byombi bisanzwe bifitanye ubufatanye mu bya gisirikare muri gahunda zirimo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba cyane cyane mu bice byegereye Somalia yahungabanyijwe n'umutwe wa Al-Shabaab. Amerika ikoresha ibirindiro by'ingabo za Kenya zirwanira mu kirere bya Manda Bay mu gutoza ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba bijyanye by'umwihariko no kurwanya iterabwoba ndetse no kurinda inyungu zayo muri aka karere. Amerika kandi igiye guha Kenya umwanya w'inshuti yihariye itari mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Guhabwa na Amerika iyi statut muri OTAN bizafasha Kenya kugirana ubufatanye n'ibihugu bigize uyu muryango mu rwego rwa gisirikare nta nkomyi. Kenya ni igihugu cya mbere mu karere ka Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara kigiye kugira iyi statut cyangwa se uyu mwanya. Igiye gukurikira Qatar yahawe uyu mwanya na Perezida Joe Biden mu kwezi kwa gatatu mu 2024. Kenya ibaye igihugu cya kane ku isi gihawe uyu mwanya wo kwitwa inshuti ya Amerika itari muri OTAN. Ibi bivuze iki ku gihugu cya Kenya no ku karere ka Afurika y'Uburasirazuba muri rusange? Kwitwa inshuti ya Amerika itari yo muri OTAN bihita biha Kenya amahirwe yo guhabwa inkunga y'ibikoresho bya gisirikare byinshi kandi bigezweho. Ingabo za Kenya kandi zizabona imyitozo itanzwe na Amerika cyangwa se ibihugu bahuriye muri OTAN. Gusa ibi ntabwo bivuze ko Kenya izohereza abasirikare bayo mu bikorwa bya OTAN.
iyi ntambwe ikomeye irerekana ihinduka ry'ubufatanye bwa Amerika mu by'umutekano buva mu burengerazuba bwa Afurika bwerekeza mu burasirazuba bwayo. Ni mu gihe ingabo za Amerika zitegura kuva muri Niger, igihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ukuva kwizi ngabo muri Niger kuzasiga icyuho ku buryo ingabo z'Uburusiya zatangiye kuziba icyo cyuho. Ukugenwa kwa Kenya nk'inshuti n'umufatanyabikorwa ukomeye wa Amerika mu by'umutekano wo hanze ya OTAN bihesha Kenya inyungu za gisirikare n'izimari bimeze nk'ibihabwa abanyamuryango ba OTAN. Ibihugu biri muri OTAN byose uko ari 32 byo mu Burayi biba byarasinya amasezerano bigasinya ko bizatabarana aho umwanzi wa kimwe muri byo azaba ari umwanzi w'ibindi bisigaye, bityo bikacyoherereza ubufasha bwa gisirikare. Gusa kubera ko Kenya itari muri aya masezerano, yo ntabwo yatabarwa n'uyu muryango ngo yoherereze abasirikare iramutse igize umwanzi yibasira mu buryo bwa gisirikare. Gusa ubu bufatanye bushobora kuyihesha ubufasha bw'ibikoresho bya gisirikare, amafaranga n'imyitozo. Kugena igihugu nk'inshuti ya Amerika itari muri OTAN ntabwo ari ibintu byoroheje cyangwa se by'amagambo gusa, kubera ko nk'ubwo Perezida Biden azamenyesha inteko ishinga amategeko ya Amerika uku kugenwa kwa Kenya, icyemezo gifata iminsi 30 ngo gitangire gushyirwa mu bikorwa. Abayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaza ko iki cyemezo kigamije kuzamura no kwerekana rwose ko Kenya yamaze kuba umufatanyabikorwa wa Amerika ku ruhando rw'isi. Amasezerano Amerika yagiranye na Kenya mu bya gisirikari arimo arebana n'amahugurwa n'imyitozo ya gisirikari, hakabamo ay'ubufasha mu micungire y'impunzi, hari kandi n'ay'ishoramari rya Amerika mu rwego rw'umutekano rwa Kenya. Nyuma hari n'amasezerano yo kongera umuhate mu kurwanya iterabwoba binyuze mu kongera uburyo bwo guhana amakuru y'ubutasi. Hejuru y'ibyo byose hazaba hari n'amasezerano y'inkunga ya kajugujugu 16 z'intambara n'ibimodoka bya gisirikare 150 bidatoborwa n'amasasu. Amerika kandi yimeje gutanga za miliyoni z'amadolari ku bintu ibona ko ari ingenzi cyane cyane iterambere rya Kenya. Ibi birimo demokrasi, ubuzima, uburezi, ubuhanzi n'umuco, imicungire y'ikirere, ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Ahazamo kandi na kimwe mu bintu Perezida William Ruto yari yavuze ko ari cyo ashyize imbere muri uru ruzinduko rwe rw'iminsi 4 muri Amerika. Icyo ni ugukora ibishoboka byose hakabivugurura ku mwenda uremereye ibihugu bya Afurika birimo igihugu gitanga inguzanyo nini cyane ku isi ari cy'Ubushinwa. Nyamara uru rutonde rurerure rw'ibyo Amerika yiyemeje ntabwo hagaragaramo imishinga yo kubaka imihanda, amateme n'inzira za gari ya moshi. Ibyo abayobora Afurika bakunze kugaragaza ko bakeneye cyane kugira ngo bibashe guhuzwa n'umubare w'abaturage b'ibyo bihugu badasiba kwiyongera. Kubera ko Amerika isa naho nta kikora kuri bene iyo mishinga, abayobozi benshi b'ibihugu bya Afurika bahisemo kugana umushinga wagutse wa Belt and Road Initiative w'Ubushinwa bufata Afurika nk'umugenerwabikorwa w'imena w'ishoramari ry'uyu mushinga ku isi, ishoramari ringana na trillion y'amadolari. Aya ni miliyari 1000 z'amadolari ya Amerika. Ibi abasesenguzi mu bya politike bavuga ko byerekana imyifatire mishya ya Afurika mu gihe demokarasi nto y'ibihugu byayo imaze gukura. Nta kinyejana gishize ibihugu byigaranzuye ubukoloni. Aba bakavuga ko bigaragara ko mu isi yuje guhiganwa hagati y'ibihugu by'ibihangange, ibihugu bya Afurika bishaka kuba hagati ntibigiraho bibogamira, byanagiraho bibogamira hakaba hari inyungu nyinshi. Mu magambo make, abasesengura ibya politike mpuzamahanga bagaragaza ko kwiyegereza Kenya kwa Amerika ari inzira nziza yo kwiyegereza akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, kubera ko Afurika y'Uburengerazuba yo barimo kuyitakaza ku muvuduko munini cyane. Niba hari igihugu gishobora kwerekana neza uburyo Amerika irimo gutakaza urukundo muri Afurika y'Uburengerazuba ni Niger. Mu gihe cy'imyaka itari mike iki gihugu cyari gicumbikiye abasirikari batari munsi y'igihumbi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari bafite ibirindiro 2 muri iki gihugu bashinzwe kurwanya iterabwoba. Gusa ihirikwa ry'ubutegetsi muri iki gihugu mu mwaka ushize ryahise rihindura ibintu. Abasirikare bayobora iki gihugu ubu ngubu bahise biyegereza Uburusiya na Iran. Ibi ubwabyo nakabuye mu nkweto za Amerika. Amerika yagerageje inzira zose ngo ubufatanye mu bya gisirikare na Niger bukomeze, ariko biranga rwose. Mu kwezi kwa gatatu, Minisitiri w'Intebe wa Niger yabwiye ikinyamakuru The Washington Post ko intumwa za Amerika rwose zagaragaje agasuzuguro mu biganiro bagiranye. Ngo izi ntumwa zagaragarizaga abanya-Niger ko zibaruta cyane rwose,
kandi ko Amerika ari igomba guhitiramo Niger inshuti bana nazo, ati ibi rero ntabwo bigikora. Minisiteri y'ingabo ya Amerika iherutse kwemeza ko bizagera mu kwezi kwa 9 ingabo za Amerika zose ziri muri Niger zaramaze kuhava. Birasa naho imiryango izaba ikingutse bihagije ku Burusiya. Niger kandi yirukanye ingabo z'Abafaransa, ndetse rwose bisa naho imibanire n'iki gihugu yamaze gushyirwaho akadomo. Ibi byabaye muri Niger ni nabyo byabaye mu bindi bihugu byo muri aka gace ka Sahel nka Burkina Faso ndetse na Mali. Ibi Uburusiya burabyishimira rwose. Kuri bamwe rero ugutakaza ijambo kwa Amerika n'Uburayi muri Afurika y'Uburengerazuba birimo gutuma ibi bihugu byerekeza ingufu zabyo zose muri Afurika y'Uburasirazuba. Kenya yaba ariyo nzira nziza yo kubigeraho? Ese ibi ntibizagira ingaruka kuri aka karere n'imibanire y'ibihugu bikagize n'ibyo muri Afurika y'Uburengerazuba bidasiba kugaragaza ko iterambere rya Afurika rishingiye ku guhitamo abafatanyabikorwa beza, kandi bikaba byaragaragaye ko Uburayi na Amerika atari bo? Reka tubitege amaso.